ngangoyithatha dala angavele ngangizoyifaka njani imali ingenayo lutho ifoni nayo bozoyifaka ne bengeke mina akekho umuntu ongazi ukuthi la TikTok yimi engasebenzi akekho munye yimi engasebenzi la TikTok uyasebenza ubungayifaka anzanga uma kuthiwa ke uyasebenza kubungayifaka ni wena ngesinawo bengeke cijimpi bengeke hayi ngangayifaka nyanga yethu hayi bengeke umvelase wemphela hayi mkhoze mfowethu ufuna umdumisa ngokuqonqela manje kuthiwa yafaka lapha hayi kodwa ngeke kanjani mfethu moderate unyanga yeshumi bani sengibathenga invite yeah kangena aka request yeah kodwa nje bafowethu mina nje hayi wang-DM umthandeni sengenza ivideo ngayidiliza fast ethi unayona iproof yokuthi ngifakile yebo njani siyaphila njani hayi saphila umthandeni nanemphaphela village nanemphaphela nje umthandeni nanemphaphela asanga simphaphela kwaphuma ivideo ngafaka imali kuphi wafaka malini kuThamara mngani ngavela ngathatha imali yakithi 3000 ngayothengela izingane zakithi ngaphuma nje enkingeni angenzi into engekho ngamane ngithatha imali ongcono ngiyoyipha umuntu ohlele emgwaqweni umuntu kufanele evuke eyisebenzela ehambe yozamela yophantela ezame ngendlela angazama ngayo kungaqhamuki indlela etshelile right ngiyabonga baba akho ama influencers azonidala apha nyanga yeshumi ngoba nizwani nokukhipha imali ama influencers azonidala apha zayithola into yeah abayabona nje mina no SK asifanga mali kuleyangane Isiqiniseko ngoba uyaziwa phela akasebenzi wayezothina imali okufayela uThamara ngasebenzi ngangizoyithatha apha mfowethu angenawo 10 rand nkosami ngangenawo wawungekhona wena ngize njani wawungekho 10 rand ngangizoyithatha apha mfowethu uzodlalwa ngami mina ngayikhipha yonke awukho no10 rand bonke abantu abala TikTok bonke abantu bala TikTok basebenza imi kuphela nkosami ngakubona ngakubeletha uthunethe account mngani umtshali uthunethe wabhenwa ebhize khankasa mina wesiqiniseko mina iphuthe engilibeka kuThamara lilodwa inkulumeni zakhe namanje ngisasho zi right kodwa bekumele banikeze ishare encane olukhunjana osiyamiyeza nabo lawa abayifuna ngempela imali olukhunjana oMax bekumele bazame noma ngokhatha omncane bangagcini sebedabukisa kanje ithi abamaye badabukisa isevele nje kwayisono ke manje asisazi nathi sokwenza njani manje ngoba phela thina into safaka imali ingoba kokukhona usiya lapha sasithemba usiyathi naye ngoba sasifuna ukufakela uThamara nje sasithemba usiyamiyeza ngakho ngithi kufanele cha bafowethu engikusho mina ukuthi asingayilokhuze asingaqali si summarize le ndaba ngoba saphuma ne conclusion soba nenkinga yabo kuyona ake sizo ukuthi bona bathini mhlambi mapha amafayela abasinikeza wona mhlambe singakwazi ukukhuluma ngawo ngoba manje sizolokhu sikhuluma kanti asinayo information kahle ukuthi kwenzakalani nje kuthiwa vela amafayela eza hayi asilinde nona lamafayela kwamanje uzothi uyakhuluma ngale ndatshani ngalesiqeshinyana esacashuniwe uthothi mhlamba simile kanjalo yabona uthothi mhlamba indaba ingenye indlela uqinisile usiqinisele hayi kunjalo kodwa yonke lento le mina ngithi vele imali sekumuntu wakuphiwa yena imali vele imali ila imali vele imali kumnikazi ma
Yeah, imali kumnikazi ma ukuthi imali sasekuthamara i-right impela sikho-ke iscam la. Ila kumele ibe khona umuntu khona vele oyinikezwa vele imali ku-right. Manje why abantu belokhu bebangumsindo manje? Hawu Nkosi yami akapho siya imali hawu. uyahlanyaka lokuqhamuka ngey'ntambo. Nanqana sisi ukumupha kusiyama ukuthi usiya uyadeserve ukuphiwa yini namuphi. Phela uye ngithi uye nje owayenza ukuthi nize nigcineni ikhipha. Alokho athe ingaze ngajabula. Hayi bafethu before ngilala sihlanganiseni 50k. uMaZulu ngeke Mazulu. Athatha umoderator la uzambehave. Engiyibona bhuti isiqiniseko ukhalwa ngayo ukuthi indaba angazange abonga appreciate iyona mhlawumbe into Ubala. umenzi phela ugama kalibizwa ukuthi indaba engazange akhombisa uku-appreciate wabonga nje ku-live Wabonga kodwa bakhayela ukuthi ezinye zezinto namaZulu ziyahlupha ngoba manje kuyenzeka indaba ikweqe yabo uthola ukuthi usuyicover sekulate wena usugijima ngeagenda yalabo bantu kanti njengoba esho nje omunye ethi wabonga uyabona wena wazuthi akabonganga wena okusho ukuthi abantu abakubikele lolu daba abantu abanabaphusha iagenda yokuthi uThamara aqhubeka abe mubi kube ngathi uselfish uarrogant unjanjanjani yabona so ezinye zezinto engakho ngisho ukuthi asithuleni ngesikhathi esiright soyikhuluma phela khona lantini kwami Nokuthi futhi mina ngibone ngathi mina mhlawumbe bamjahile because mangikhumbula khona ivideo I think beku live or in bethe bazokhipha yonke into nge15 ukuthi uthole in nani kuyenzakala emalini kodwa uThamara weloku ephoza engena network esho kanjalo kwakhulunywa bese ke washo ukuthi uyabonga usiya uyabonga bonke abantu abanisekile wababala kodwa uzobuya azobonga kahle uma yonke imali esezokhona nokusho ukuthi kube yimalini so I think abantu bakhulumela lokho kubonga lokho akayethe uzobuya azobonga sibonga everyone owafaka isandla endabeni kaThamara manje lento engisho manje akayekusho kwakuwukubonga nje ngoba kwasekuyilanga lokuvala Yeah. Ake sizonanga umbheje laphana sawubona wesiphosi. ninjani Asiyaphila sesinjani waqala wahleka manje uhlekani. yabo yiba abatave phela bangihlekisa abantu yabona ke manje uyahlekisa nje straight Anganeke mina into engicikayo angifundi umuntu ohlekayo la. hayi bo wakuhlekwa Uhlekani impela yini oyihlekayo? hayi bo ngijabule phela hawu mara mtali Hayi bona sisanda sami ukhishwa yini angamkhipha na sisanda sami sihlele ekhaya. iqolo oh maybe network yakhe maybe network yakhe masiboku network yakhe Ngamkhipha kanjani efakwe yimi? yebo Mbuyiseleni phela hlalo bese imali endaba mbuyiseleni uba mina ngicela ukubuza ukuthi ngikhishwe ubani lokho nje ngifuna ukwazi lo muntu ongikhiphile ngizwe kuthiwa umoderator ubani ya ngicela ungimazi nje ubani yabo ngimthakazela umoderator lana umaqwabe nomtshali phela maqwabo ngikhiphelana umtshalo ngikhiphelana ngiyahlanya mina ekhanda manje ngibheke nalabo abanye abalapha kulokhu njani kumaviwa khona yini ya Umtali uJiyani unomoderator wama Blue Nation anokukhumbula lokho angizwana nomuntu ozongisedela la ubalo ngikhiphile ngifuna le nje ngikhiphile kuphela mase ngigika mase ngihamba ya uthi ucijimbo okukhiphile ufaka usho njalo uthi ucijimbo okukhiphile ucijimbo lapho kwayena kudala phumile kade phumile
Yeah. Yeah, kodwa bafowethu ngicela ukudlulisa nakho mase ngiyahamba yabo. Bafowethu abade bevotela umenze bebe nothando lokumvotela ngiyacela ukuthi bengabe samvotela. Kunezathu ezithize nizoyithola ngesikhathi esiright. Okwamanje asibambeni lapho okade votela umenzi fuck off indaba yokuvotela umenzi abameni bonke. Halala. Thina sicheme njalo ngolimit. Nkosi yami. Vota manje. Manje siqiniseko. Anzanga. Yeah. Uyena besavotela. Obevotela umenzi ngiyacela ukuthi ayeke akame kunesizathu yokubonga ngelinye ilanga kunesizathu esiphuthumayo for lokho please save your money guys keep your money on your savings so please ningamvoteli yeah siyabonga lapho Hayi umenze usekhona ukuvoda mangabe sifuna. yeah ma uthi ufuna ukuyivotela usungayivotelela nje omunye umuntu kodwa umenzi cha siyaxolisa sumenzi ningabe nisamvotela yeah siyabonga Siyabonga. istatement ukuthi utheni umenzi kwasho akhonto ephuma kumenzi yimi ngosiqiniseko ngiyadecide ngiyavana lo mculo ngithi umenzi ningamfonela yeah ngithatha inqumo zami mina mase ngishilo ngithe umenzi ningalinge nelokhuza nemvotela ku right nje sonitshela ngelinye ilanga mase kufaya nemvotela okwamanje cha siyabonga nje kakhulu ngixolisa futhi ngixolise kulabo bese bevotile yeah niyazi nanokuthi akunasifuba ngiyanixoxela nje bangani bami basebhisho ukuthi kwenzakaleni kodwa nje okuye nokuye sisazoxoxa nje Kala nje okwamanje anibambene imali zenu ya siyabonga. Uma singasavotanga senze njani? Ku-ladies house. Asibuyeni ngapha kuSminoff sonke ke thina besingavoti. Nathi sivota asibuyeni ngapha kuSminoff. Angicoveni izwe lapho nganomageba. Happy New Year ladies house. Happy New Year ladies house. Ukuthi anginyanyisa lento yokuthula kakhulu kwami. Abahleli bemcimbi sebengigibele emakhanda kahle abasangazi ukuthi ngubani. Sebengikhohliwe bangeza lemcimbi levuka izolo iyahlupha yawa kodwa nje ngisazonaba ngelinye ilanga nje ngisazogonyuluka nje ngigonyuluke kamnandi nje uTikTok ngisazowuphatha yabona ya ngazi noma ngobe ngimbambe ngobhontshisi noma ngobe ngimbambe ngamasende kodwa nje khona kusazoba mnandi Siyabonga mvelase ngaleyo update ibaluleke kakhulu siyabonga mfowethu ya siyabonga lapho bafowethu bese votela umenzi siyabonga uNkulunkulu ambusise. Okay, mhlambe nami nguJiyane sengiyacela ke asivoteleni uSminoff bafethu njengoba singasamvotela umenzi. Ngiyacela bafethu asiphuthumeni ngapha kuSminoff. Ngiyamcelela nje bafethu ngiyamcelela. Wahleka lo wangihleka. Balo ngihleka cha ngiyamcelela ngempela bafethu asivotele uSminoff. Awunawo ngibe ngikhipha ihamba yami lapha ukubeke ngami kwasana ngaba nemvoti. Ukubeke ngami kwasana ngaba nemvoteli kodwa kulungile yabona ngelinye ilanga ngiyonitshela abafana bakithi ngoba angihlanyi mina niyangazi nami ukuthi angihlanyi usho nje yabo kunezizathu for ukuthi umenzi ngithi ningamvoteli so ukubeke ngami kwasana ngaba nemvoteli hayi mina wena siqiniseko ngiphethe yonke leyo nombolo kodwa ke yeah endaweni lapha number 2 mhlawumbe nje ukubeke ngami ngaba akekho ukubeke ngami nje ngaba akekho umculo ovotela kuyona kalento ngora nje okubalekile ukuthi hayi ya umenzi cha ningabe nisamvotela ngibala kulolo gama kulo brand ebulawayo kulezi insuku ngeindlela thizeni ngicela ukuthi nithi ukumxolela kancane yabo kungcono Sminoff bakwazi ukuyikhulumela so umenza nithi kumxega kancane ngendaba amavoti kube right yeah akezwakala baba nyanga yeshumi usubuyile bhuti nyanga yeshumi phansi bekuvile Vumezithi uthi iyona inyanga yeshumi le inyanga yeshumi le isa kwi account yakhe i-backup account yakhe le
Yeah, yiyo kanye. Ni-business share phansi ama-account yini eniyenzani share phansi ama-account Uthola ukuthi uyakhuluma futhi akaboni ukuthi umutile. Hey, ayimvulele imic. Yeah. Cha kodwa nje bafowethu siyabonga. Sebengikhohliwe la bantu bacabanga ukuthi bangavele becanase nje. Ayisebenzi le nto leyo. Ayisebenzi le nto. Umenzi sizomdonethela i-quantum lakhe lithi yena. Nahluleka ukuthengela uThamari iPolo nizothenga iQuantum. Hey bahlena nisengiphathi. Yeah. Kodwa ke silala sikhona engikusho ukuthi umenzi out kulo ndaba leyo please. Yeah. Cela usiyekele ngePolo. Awunisibhedlela. Cela usiyekele ngePolo. Azelaphi Awumnikazi wePolo uyafika ko live. Awume siqinise iQuantum ngiyakhulunywa indaba yakhona. Quantum singayikhulumizwa kale. Polo manje ngoba nathi sinawetha amagqushe esazenzela wona. Bahlelo baba Musani nazi kahle nantu ko Facebook uvele kuthi usiqinisa kusethenga ngabe nakadlani kavani nkosiyami kodwa linye langa labafana abama YouTube laba safaya ngibavashela ngendulo nje khona ko Facebook no yeah kusamele ngibavashela ngendulo labafana laba belokhuza laba ama channel lawo yeah bakhona nje la sikhuluma bahlale bequthile la khona usiqiniseko abasali ngiyazi sebekhona manje bayarekhoda nje hawu mhlubo ngiyazi nje bakhona bekwazi kodwa lokho ukuthi ngelinye ilanga linye leyo balinye hayi bafowethu umtshalo edumbe lo nkulumo ezinhle ufake inamba yakho Usathola inkulumo ezinevelu yabona nje maqwabe engabe lo airtime uyipha engabe uyipha mina lo airtime ngiyifebele ngayo uyekela amasimba lawo lokhu vota azovota amasimba manje babe usiqiniseko hayibo waphosa kangaka siqiniseko waphosa kangaka manje futhi mina kangizwile sidalo hayibo but hayibo serious uya wasting imali hawu maqwabe imali nisebenza kanzima mos lokhu ni busy la lokhu ni no wemvela hlaleni ngalenza nje kodwa leli data nkosami u5 100 MB i data lika 3 seconds seliphelile efonini yami 1 gig ngeke kuphele nje nano 30 minutes u5 gig mkhulu 5 hours ukhona yini into kaMazulu Mazulu wenzani amazulu dlalana usitshela ngedata la 5 minutes dlalana ungachazi lutho futhi Idatha lani manje leli likhuluma ngalo nini yini lokusemva kwakho lo 100 rand esemva kwakho time yeah Ngileba yokwenzani Akangeni lo airtime game lo akangeni lo airtime uyifakele balo airtime Fine number le wrong lapha Ikuphi ufakele limit hayi number yami lapha phansi yeah vele uzowina mnikeze yona emazulu noma ngamvotela nge1,000,000 vele uzowina kodwa nje cha sewumenzi siyahoxa ya sesihoxile ya ngiyakuzwa njalo imali uyifakele kwengane uthi ingane shebhangana ukukhuluma kumina hayibo anginabo ingane mina Nkosi yami anginayo akaza manani madoda ufuna ukubuza kancane isiqiniseko la imani sakubuza kancane isiqiniseko uyibheka sesithatha nje ngeqiniso mfowethu ayizolimaza kakhulu laba asebevotile Yanthuleni maneni ngiyacela ngo100 rand maqabe yakhulu hayi lezi zinto lezi ziyenzeka maqwabe ungiphe lo 200 nje ku right yeah kodwa ke engakusho wejiyane ufuna ukhathi ngifuna ukhathi awukanti ufuna waba njani nami ngiphela 2000 bafowethu ngifuna 2000 wami ukhathi wami yeah
le drink. Oh. Nyanisa indaba yokhathi bafana ish. Nami ngifuna imali ye drink awusengikhandle kangaka. Cha wejiyale ilento eyenzakalayo emcimbini. Lento le ukuthi kube khona abazothenga amathikithi mase kuzothi inqwaba ifakwe mahala. Izona zinto efanayo nalento yokuvota. So please bafuna ngicela ukuthi yeah. Ingakho njengoba ngishilo nje ngathi cha siwumenzi siyaphula out please. Yabo. Bambani lelo nina. Mawuthi niyaphikelela nenkani nemali eningi ziyanisinda. Qhubekani bafuthu nivota. Kodwa mawukuthi kanjani yekani ngoba vela ayikho into enivotelayo. Qiniseka ngizokupha R42.91 yes. Cha uyeke sisivela ufuni. Mncane loyo khathi. Hawu ngeke awukhathi omncane lo khathi. Vele ungiphe 700 okungqona hawo. Kuthi mncane lo khathi. Ushiyelana 7. Yonke le mali izovotela uAM. Kodwa wena maqabe usho ukuthi Mira 6000 usunganginika u2000 awu cabanga nawe sisi. Mhlekiso Max yabuza uthi awu drink ka 2000 kanti soba malini udrink madoda. Othi ngezolo sisi ulutho. Mfowethu mangibheka nje lapha kwi profile picture yakho. Mfowethu ayikusase kuningi okusafela udile nakho yabo. Kuningi osafela udile nakho. Angazi singani nomona wani nje obona unjena nje. Ngathi ngifuna nje kuwe. Unje kuthiwa ngimonizela wena ngesingeheshe ngehembe lesikoshi. Njengoba nje ushuthe ngecamera ephashile isithombe sangade sango 2009. Lese V360 2009 le angiphatha 2009 uzongitshela ukuthi nginomona. Nganomona wanje ngawo nje. Awu ngibala isicefe la ngihlafuna isihlava. Njalo. Aha. Hey, Thina umbono wakho lo. Ningifollowela uTamara. Uthina kalutho. La ngifolloweni ke mase ngine accountant. Ayikhulumi lutho ngoTamara khululekana. Ami ngilindele ukhathi wami. Ngawulindele ukhathi wami. Polisi amtshali. Ngixolisa kodwa abantu abangifollowe ngangixolisa phela lento ayisho Tamara vele eningi iqiniso manje ngangixolisa kodwa ngifolloweni sikufolloweleni ngizonikeza ukhathi mawufika ukhathi wami ngizonika ukhathi ngishaya ngikungifakele ne-airtime ya R5 kuleka ukuthi nje ngabe nami ngiyakukhombisa i-airtime ngiyayo la imali manje le phone iyo lena engikuyo la live ukhathi ngizowuthola ngifolloweni followane kimi futhi following ngicala ngaziwa Kanti zela impisi Yena mntwana ubuyishayela inyoka efile nulutho wasethula angabe sabuya manje ngifuna ukumbona phela kanti bushaya inyoka efile awu Thina kuphawula lapho lutho uphawule sizwe WhatsApp queen angiyeka ngamabhakede bawazisa kabi umona umuntu evele exakele mhlabe ngaphezulu kwakho vele umuntu mfowethu hey uxa uthi unganomona nganje kulento le yini onalelele yasho njalo indidala athi yini khona lokhu yini onalelele hey baka nangu nobody you are nobody yaba nangu khathi ufake umtshalelo lo ka 2000 udrink wethabona bafethu ezweni aninaphisi nangu khathi umakhaya ngezwe khathi awungikhiphe Jana awungikhiphe Jana wena mnikazi wokhathi
bayibambe ngesinye istrategy inkabe bayibambe ngesinye istrategy bayishaya ngomkhuba wasekhaya my own goal straight ukushaya voice note bamshaya ngezayo imfizi kuthenge wena sokubamba ngoshunu Ena ngeke ayiphike leya voice yakhe leya voice ya bamshaya kahle impela bamshaya ngoshunu wakhe Manini yazi umuntu ngifuna ukum-invite manje angisamboni awuyela nje lokhu nje la request ngitholi mina manje la ya ngiyaphinda jabulela ama voice note angithi wayejabulefa ngalela ngakutrenda mina bayibambe kamnandi uyazi uThamaru sefana yazi uThamaru uNkulunkulu straight uyakwazi ukuqondisisa engakhuphula amasokisi yazi singathandaza yena lo muntu ya and ufequza kamnandi ishi ufequza kamnandi hayi uThamaru uhlala awunaso lapha pha kombheda hayi ufequza kamnandi eqinisweni bosisi nani le video nanifuna ukushiwa nanifuna sinishinje ngamaso nini yabona phela ayikho into ya video angamelanga niveze lo ake kukhona yini umuntu ongakwazi ukwenza kanje ngoba akekho awufequze sibone phela aneva ungibona ngifequza bosishaya mina ngifequze indoda yami ledlala ngami uyazi lento ifana nani lento ifana nokuthi samajide akekho twenza kancane ekamerweni wonke umuntu ushakho lapho masimba we bona mase kufika nje ekamerweni sethi one ukuthi nyaka umtshalo ungazi ukuthi kufanele ngathi kwenza amasimba lapha ekamerweni hayi mina ngiwenzi kudodi ngiyazi ngiyakhona ukufequza hawu Max cut makanya drink no cut ungu-2000 ayisesemsindweni lembungu kuphelisa shaka matrunk kete ayigedi indaba yakho wena khathi kete indaba yokukhathi lana ngangidala mina into engiyaziyo ngani maZulu ukuthi ave nofequzela kumoya yabo manifuna ukusinukisela ngeququ nje lalento yenu hawo nenza kakhulu hayi uyabonaka ngisho naye wayifequzela umoya so asinasho ukuthi uyakwazi alibe phakathi we maZulu hayi nenza amasimba nani hayi iqini kakhulu hayi mina hawo mina ungangifaki lapha mina ungangifaki lapha nasemphakathini vele kunyakaza amahlombe vele kunyakaza amahlombe uthi hayibo dala kanti yini ngampela kwenze umuntu abe ngathi uvukwe idlozi yini khathi ozochaza phela ubethelwe ngepikili njengoJesu no vele hayi umuntu awuvula imic ka Max maybe useyakhuluma manini usaphuza idrink uMax uzoza khinceke sanibonani bafowethu ngithembe nonke niyaphila siyaphila awuphi impisi nemphisikazi madoda siyaphila bafowethu siyezwa la kuyakhulunywa kuthiwani u2000 wenzeni kuphi kanjani hayi ukuthi siyaza kuyakhulunywa uwe loyana uwe nento esingayazi manje Max umntwana into esingayazi manje Max qhamuka ngaphi into okhuluma ngayo asiyazi into okhuluma ngayo qhamuka ngaphi wemtshali awugwegwesa uqonda ngo uwe loyo hayi uwe loya lo drink mncane drink andingani drink 2000 okay ngizocela ukuthi senze kanje ngoba inhloso yami ukuthi ngingene labafowethu ngifuna ukuthi sixoxe kahle le ndaba kodwa njengamanje ngifuna ukungena la emall yabo ngifuna ukungena la emall ngihlale kahle erestaurant laphana ngiode ngibe nesikhathi sonke
ebese siyayenza ke le Kathi usungenile ukhathi wakho. Ngiyabona nabantu laphana base less than 500. Ngifuna abantu babe more than 500 bese ngiyalixoxa ke lolu daba. Ebese ngiyantalapha futhi ngoba ngeke nginiyeke kade nikhuluma la. Sesavelelo. Yena bazokhuphuka mangabe wena usufikile abantu basuka 1000 ngoba sebenciphe kangaka. Ukhona wena khathi. Mina Max mfana ngafelo baba ngimncane mfana ungangidalaphi nginephika yebo ngaza nephika yebo ya nginephika liyabhakuza ya safuna ukungena la emall ngoba endlini ngishawa inetwork endlini ngihlala eduze kwemall la ngihlala khona so ngijampa nje istradi ngingena emall endlini ngishaya kakhulu inetwork mangisendlini uzokhuluma ngoba ngumsindo hayi bafo lalela idatha mina ngilikhokhela inyanga ngilikhokhela installment endlini ngiphinde ngibe ne-Wi-Fi for umfazi nabantwana yabo so ngiphuma nje ngoba ngishawa inetwork hayi badla iyamjulukisa le ndaba iyamjulukisa le ndaba babakhaya wazikhuluma indaba yakhathi emoli wasiqiniseka uqinisile iyamjulukisa mbona na ukuthi hayi uthwele uyabona moshawe network endlini uzuyicinga isuke ikujulukisa lonto sofuna ukisho network ebhadala inyanga nenyanga isebenza endlini ebhadala efonini ayisebenzi isebenza emoli hayi yamjulukisa ngempela hayi yamjulukisa hey ngizokudala ngathi namakhanya sibadala thina wena usuyodla lokhathi emo ukhathi futhi le dalu ngiyaphuma endlini mangingafuni bezwe indaba zami zakwa TikTok. Number 2 into edala ukuthi ngishaya inetwork yasendlini la efonini le yedatha ukuthi uTelkom lo ngubhadalayo so uTelkom ukhetha indawo la ngokwedatha yabo so endlini mangikhuluma wonke umuntu ulalela zonke indaba yabona so ingakho nje ngabakhipha bonke la ku social media so that ngizoba ngedwa la ku social media futhi bangezwa lutho awumfathi uyofika nini kodwa emall ndoda phela ukhathi sesijaha ukuthi ufike emall sesijaha ukuthi ufike emall awugijima emall wena awugijima emall wena soza kahle le ndaba kakhathi la ukuthi angijahile athi ngibuka nje labantu laba labantu bancane laba 400 abakhuphuke labantu wena uyanye abantu bayakhuphuka nje bazokhuphuka mawukhuluma hawu susuka kwi1000 ngoba usibona sesila la Ngoda mina bengifisa ukuthi umakhathini address kahle mhlamba after live wango8 ya ukhathi makhathini ya no aka address manje lama statements azowasho soza ukuthi ma after 8 azobe iqiniso yini kwayena phela asimthembi kahle umakhathini manje mele siwaqonde kahle lama statements la ukuthi mangabe yena kahle ethi u2000 emncane ngempela ayi makhathini yeah insizwa zithengwa ngokhathi kanti hey umakhathini wayethi kuthenga usiqiniseko nje ngalezi ayidumedume zangoNovember hawo kanti makhathini wena kanti hawo ngangiyazi le ndaba yazi umuntu uyathanda ukuthi mangabe into eyenza bese canga ukuthi wonke umuntu kwakuthiwa usiqiniseke uyakhokhela mtshaleni yakhokhela kanti makhathini niyabhatalwa hawo makhathini hayi eyabhatalwa makhathini izingoba le ndaba engaka cha mina le ndaba iyangimangaza ngempela hawu kwani kwakuthiwa kukhokhelwa mina anti abantu babhizi bayakhokhelana ngapha mina ku TikTok ngizowe ngijothi kuyadlalwa nje kuqhutha usuku kanti insizwa ziyasebenza ngetalele
Nange into eyinkinga kakhulu ukuthi Mana nange share live. Max usharela abantu live. hayi ulive uright awushare abantu abaningi bezobona ngathi yabo abantu bayakhupha impela manje ayichaze kahle lento yokuthi thina siyabhoka la kanti nina nibhoka lokhathi niyalazi nenani lenu ukuthi hayi ukhathi wami cha mele undlulelana ngisho ukuthi ngibhoke kwezwela manje ukhathi wami mele ube u-4,000 sengijikele yona wonke umuntu hawu Ya sengi right ke manje. Angazi noma lento ngenze ngendlela yembuzo noma ngivele ngixoxe. Kodwa bengicela ukuqale ngibuze la ukuthi i-voice note le enizwile ikuphi loku ngoba mina ngiqeda kizwa manje angazi noma seyikhathiwe njoba ngizwa nje kodwa mina lokho engikuzwile akuphelele kuloko engangikusho kule voice note kuyashoda so ngifuna ukwazi mhlawumbe ukhona oyithole iphelele i-voice note noma vele inqanyuliwe yaba ama-piece kanjeyana. cha nathi sisi ngama-piece umuntu onayo voice note ephelele wena ngazidlalela ngoba unayo ya ngoba unayo ngampela ya uqinisile ke lapho ya unayo ngampela ya umuntu onevoice note thina sizwe lokho esikuzwile cha lapho eAngry-Lion kuvamise ukuthi kudlalwa ama-radio obatshele bekuconnectise lapho nkambi sizwe kahle ya cha ke kube nama-radio lapho eAngry-Lion lana and yabo njengoba nawe uyodansela isinkwa nje namaphisi laba namaphisi ya Xaya abasiva lawo Max Kanje iphi le video bengifuna ukuveza ivideo la. Kuphi lokuvele ukuveza ivideo wangakubona lokuveza ivideo la. cha dlala le VN esefonini yakhe ephelele le video Hayi ngise KFC. KFC. Network yaphetha ke nje la KFC namhlanje. yabona bewuright ungaphandle manje khani network ikulimaza manje yabona Danza isinkwa impisi danza isinkwa nesobholela lapha KFC iyothenga u-21 piece ngokhathi ya le man Ngokathi. Hey umtshali ke. Ya. Mzama ngale yamesh leyana le yamesh embi yase KFC. Hayi bafowethu ngiya-understand ukuthi ama jokes phela abalekile ngoba yonke nje kahle le ndaba vele iyijoke kwayiyona so vele siqhuba nje ngale ijoke leli ngoba vele iyijoke nje indaba kaTamara namadoda ijoke vele yonke kodwa ke engifuna ukuqala ngakho bafowethu ngifuna ukuqala nje ngicacise la ukuthi leya VN leyana ayiphelele uTamara wangithinta engithinta ke ku WhatsApp I think network ngeke isangihlupha wangithinta ku WhatsApp ethi kade exoxa nomyeni ngizohlehla ngifike lapha ekutheni yonke lento yayiqale kanjani from the start kodwa ngifuna ukuyiqala la sekune conflict khona and then masikhona isidingo sokuthi sihlehle siyoyilanda emuva siyohlehla masingekho that will be a save of time so uTamara la engifonela khona umfonela la khona yonke lento seyivalwa uyabona la khona umyeza esedecide ngoba yonke lento
yaqala umyeza iqalwa ngoThamari. Lokho kunye abantu ekumele baku-underline ukuthi yonke lento yokukoleka izimali ayiqalwanga uThamara, yaqalwa umyeza. uThamara wayengazi lutho ngalento futhi wayengayilindele. Yaba yisurprise ivideo engayenzela uThamara mina la khona ngangimbiza khona ngithi akaphuthume ku-inbox wami. Nizoyikhumbula leyo video leyo. Yaba yisurprise kuThamara ngoba wayengazi nokuthi ngikhuluma ngani. Ingakho nje akuphelanga ngisho 5 minutes ngamthola eseku-inbox wami la khona wangishiyela khona inamba yakhe saxhumana ngo-WhatsApp ngase ngimchazela ngendaba yeplane amajida amplanela yona through umyeza. Umbono ufike nomyeza and then okwami kwakuwukuthi ngimxhumanise nomuntu ofike nombono okuwumyeza. I think niyayirekhoda le nkulumo yami ukuze ningangiphendulela amazwi. So mangiqeda ukumxhumanisa nje nomyeza and then wayeselithola kanjalo udaba lokuthi kunezinto ezinhle acatshangelwa zona ngenxa ye-content yakhe. Umbono wokuthi acatshangelwe i-benefit weza nomyeza. Uma ngabe uqhubeka futhi wonke lo mbono njengoba benibona bewuqhutshwa umyeza obe active enzone. Mina okwami bengikwenza bekuwukuma nje esikhaleni sezitha ngikwazi ukudefenda ngesikhathi umyeza eqhubeka neprocess yonke yokukoleka izimali. Lento isho ukuthini? Isho ukuthi umyeza noMakhanya ibona bengabantu abahamba phambili kulento njengoba ubona ukuthi from ekuxhumaneni kwabo imina ngaxhumana noThamara and then from uThamara inamba kaMyeza wayithola kumina nomyeza inamba kaThamara wayithola kumina ukuze baxhumane. Okusho ukuthi mina ngafana nomxhumanisi nje kuphela kodwa umbono uqhamuke nomyeza. Wawujabulela futhi uThamara umbono wawuthanda, uyabona. And then into la sekuqala khona-ke ama-conflicts, ingxabano noma hayi ingxabano, ungaboni ngasolini. Ila khona umbono sewufinyelela esiphethweni sawo. La khona-ke sekumele kube nelanga la kuzokwenziwa khona u-live, uThamara azozibongela aphinde futhi ku-announce ukuthi imalini egcine ihlangene. Ilapho-ke la kuqale khona inkinga uma ngabe umyeza esemnotifya phela uThamara before kwenziwe low live. Esemnotify ukuthi be aware Thamara ukuthi kulento sisebenzile. Bekungelula futhi bekungemnandi. Sithukwa ngenhlamba sinanezitha ngenxa yalento. So kuleyo mali leyo mhlambe uma ngabe ungasiphuzisa nje udrink nathi sikwazi ukuzithoba amanxeba, uyabona. Into kaMyeza yayizwakala futhi understandeka. Kwakungekona ukuthi umyeza usefuna imali ekade ikolekela uThamara. Kodwa umyeza nje into ayivezayo waveza ukuthi njoba nizwa nje kwi-voice note uthi umyeza besebenza kunzima kungelula naye usenezitha ezize zahamba zaze zayofika emndenini wakhe. So uyadinga ukuthi umndeni wakhe naye awuthobe inhliziyo ukuthi nayi lento mhlawumbe afike nento enjengegrosa kanje ukuthi nayi into ibenefit noma isibonelo sento ekade sibhizi ngayo. Beningathukelwa nje amahhala kodwa bekunemishini ebesiphezukwayo, uyabona. Ileyo nto enjenga akuyona ukuthi mhlambe lo mntwana bese somphuca imali njani njani, cha. Le ndaba ka-2000 ingena kanjani na? Okushuthi ekubeni busy kukaMyeza ngalento le. uMyeza bekhona uhlobo labantu ebekufuneke adrive aye kulo physically ayoba understandisa ukuthi kahle kahle lento yenzeka kanjani, imali ifakwa kanjani futhi ifakwelani, ayoba understandisa bembiza physically. Ilapho ke la uMyeza wabe eseboleka khona imali engango-2000 ekwakuzobe kapetrol uma uMyeza edriver ehamba indawo. Uyazazi uMyeza indawo noma ngeke ngisazisho la ngoba labo bantu babengafuni ukuvezwa. Laba uMyeza kwakumele abahambele ayoba understandisa bezokhipha imali ezibonakalayo labo bantu, uyabona.
So ilapho ingena lapho ke indaba ka2000 la khona uma ngabe ingane ivuma ukuthi izosiphuzisa udrink ezosiphuzisa wona kodwa umyeza wagcina ethathe u2000 kuyo mina ke engangingakwazi lokho ngangibuzwa nje ngayo ingane ivoice note from eqale nje kuyavela ukuthi ivela nendaba ka2000 mina ebengingayazi and then mina sengithi ke okay lo 2000 okhuluma ngayo mengabe uthi umyeza nanivumelene ukuthi uzowukhokha kulungile phela umyeza uzowukhokha u2000 kodwa phela ukukhokha kwakhe kungaba ngendlela eziningi unga-eda kuwo umnike leyo drink lo omnikeza yona adding phezu kwalo 2000 noma ungenza noma ingayiphi indlela obona ngayo kodwa wona u2000 kumele ukhokhe mangabe nanivumelene uyabona kodwa ke sengithi mina ke emsebenzini ongaka umyeza awenzile not khumbula phela ukuthi kuyo yonke lento umyeza osebenzile la manje ukuthi emalini engango 50000 ubona ukuthi umyeza kumele umnikeze u2000 mina ngibona kukuncane kakhulu lokho noma ngathiwa kubizwa ngo-drink emalini engango 50000 ongayisebenzelanga esetshenzelwe umyeza ncane kakhulu u2000 ukuthi ungazi ukuthi uzobamba wona ngeke usamnikeza lutho uyabona ongcono wena ungawubala hayi ukuthi uthi sekuyiwona sekuphelele uyabona so u2000 ungena lapho ke not ukuthi lo mntwana kuno 2000 akwakumele awunike umax cha u2000 wawubolekwe umyeza bevumelene ukuthi uzowukhokha uyabona mhlambe okunye ke sengabe sengiqhubeka sekuza njengembuzo ezintweni ekanjalo nginombuzo mina Max sanibonana yebo yeah Max mina ngicela ukubuza wena ngendlela okay ubona ngayo wena kube if okay u-cold drink ngoba uthi 2000 ku-50000 mncane wena ngendlela bowucabanga ukuthi mhlambe u-cold drink ku-50000 kube bo-right bowungawubona njengo-cold drink onganani kuwena futhi ikhona yini wena imali owayithola nawe eyafika kuwe njengo-drink na before nguphendula umbuzo wakho sacala ningiconfirmele inetwork yami ukuthi ayikhathi yini hayi right hayi right cha ukhathi 2000 okay no ukhathi 2000 okay mina esayidini lami benginayo i-expectation yokuthi ukhona engingase ngikuthole kodwa bengingenayo beyingekho idili eqondile yokuthi uMax uyothola into engakanani mina nje bengumuntu nje obeyisebenzela eactive expecting ukuthi out of all this mhlambe kukhona engiyokuthola nami sekuthiwa Max bamba la not ukuthi bekunemali mhlambe ekaliwe ukuthi imali engaka kumele iye kuMax naye futhi uTamara unayo ivoice note yami ngisho njalo ngithi mina udrink onginika wona uzobe usuka othandweni lakho not ukuthi kunempoqo yokuthi kumele ukhiphe malini uyabona ikhona futhi iVN la khona ngikhuluma ngokuthi uma ngabe mhlambe kuthiwa ngenza isibonelo ikhona lo VN leyo la ngithi khona at least u50k ukubonga nje abantu abasebenze kanzima kanye nama challenges abebebhekene nawo kungaba ifair ukuthi uma ngempela imali ekhona u50k wena ugcine mhlambe usale nemali ngenza isibonelo ngiyakusho lokho mhlambe ugcine usale nemali engango 35k mhlambe kube ukuthi u15k umyeza uyabona ukuthi wenze njani ngawo njengoba echaza
kwi-VN ukuthi ubengeyedwa esebenza lo msebenzi ongaka, akathukanga yedwa. Ama-challenges kunabantu abedila nabo abebemsiza ekudileni nayo yonke into ebimehlela kulento. Ngiyasenza-ke isibonelo kuye uThamara ngithi mina at least mengabe ubanikeza lo 15k wena usale no 35k ngoba emqondweni wami ikhona lento ukuthi uThamara akazange asebenze nix for yonke le mali, uyabona. So umuntu osebenze kakhulu ngale mali kukhona vele kumele akuthole, kodwa ngoba ibrand ebekusetshenzwa phezukwayo ibrand kaThamara, so umuntu vele okumele asale nokukhulu uyena uThamara, yabona. So ikhona-ke lo VN la ngisho khona kanjalo, ngenza isibonelo ngo-15k umyeza azobona ukuthi obani ahlukaniselana nabo kuwo, kodwa lo 15k awuyona impoqo, unjenge-cold drink, injenge-appreciation. Lento engiyikhuluma manje ikuyo leyo VN, amazwi wonke ngiwakhipha la akuleyo VN. Ngithi mina i-appreciation leyo yokuthi ngoba awubazi ukuthi umyeza bangaka abantu asebenze nabo, kodwa yena uyabazi. Wena mawusele nje no 35k still ugayine kakhulu lapho ngoba awulahlekelwanga yilutho ukuze uthole lo 35k, utholile nje mahala, uyabona. So ileyo point-ke. So ukuphendula nje umbuzo wakho mfowethu in short uthi cha, ayikho imali mina ebi-specific yokuthi ngomsebenzi wami ngokuthuka abantu kwami kumele ngiyithole. Ngamanye amazwi ukuthuka kwami abantu, ukudefenda kwami okungaka, benginga-expecthe any specific money ngakho. Ikhona imali oyitholile? Hayi, so far lutho mfowethu, lutho kuze kube namhlanje akaze ngithole lutho. Okay, awuthi umbuzo wami omunye Max uthi kuwena unayo i-total summary yemali eyenzeka noma eyenziwa ngendishi? Ngikhumbula ukuthi kunesikhathi la khona uThamara wake wa-expose khona lapha one of all live ukuthi imali isingaphezulu ka-60k 60 and then la mina ngaqala khona ukushaya khona amakhala. Ila khona mase ngikhuluma naye umntwana ngimbuzo ukuthi imalini egcine ihlangene seyiyonke, ngoba phela imali beyingena exactly straight kwi-account kaThamara. So mina amakhala ngiqala ukuwashaya uma ngabe ngikhipha lo mbuzo, kwathatha isikhathi eside ukuthi awuphendule lo mbuzo elo ejikajike. Ekugcineni la awuphendula khona waphendula ngokuthi u50k. Ngenxa ke yokuthi singomakhanya sihlakaniphile futhi nasesikoleni sayifundi economics ne-maths, sibese sihlanganisa izibalo-ke thina sathi le mali njengoba ukungena kwayo, ukufundraisewa kwayo bekungahlelekile, umuntu befaka noma imalini anayo. Kwenzeke kanjani ukuthi uma isihlangane yonke nje kufika i-cut off date kuvele nje kuqondane nokuthi akube u50k oyisamba nje, u50k ongena amasentshana ongenalutho ngaphezulu. Ngabe sengibona ukuthi la ngitshelwa amanga, la ayikho lento le mali ngaphezulu ka50k, kodwa mina kumele ngizwe ngo50k kuphela, uyabona. Ilapho-ke la ngiqale khona mina ukushaya amakhala ukuthi hayi, there is something wrong happening here, uyabona. Size sifika nje ko-2000 abathatha umyeza, bengingamelanga ngize ngiyazi kwayona leyo nto mina ukuthi umyeza wathatha lo 2000. Ngaziswa yona nje ngoba already sekuyabalekwa iy'thende seyiqabula izinqe. Okay. Max manje sekumele ngi-understande mina, sekumele ngi-understande ukuthi hayi umyeza khona ingxenye ayithathile. So wena ngokubheka kwakho mangathiwa estimate imalini imali eyenziwa lapha wena ngama estimations wakho nanokubuka
ngoba yini beniyikhuluma lento behind the scene akunamsebenzi ukuthi bekunabo bani bebafaka nanokubuka wena mhlawumbe ya ngokuestimate kwami mfethu ifikile ku60k ifikile nje ku60k futhi yadlula ngokuestimate kwami nje imali ayikho less than 60k mfethu 100k kunabantu lapha mfethu ababesifonela thina ko Cape Town kunabantu thina bebesi-inbox abesifonela bethi sifuna ukufaka imali ngempela Max senze njani ngibathathe bonke labo bantu ngibadirect straight kumyeza so imali mfethu idlulile nje ku60k wena ngokubuka kwakho Max kulo mkhankaso kaTamara noma kulento kaTamara bekungamaZulu kuphela bewafaka imali noma nezinye inhlanga bezikhona Njoba ngikutshela mfowethu ukuthi mina kunezinsizwa zamaXhosa ko Cape Town engiqala ukuba nezinamba zazo ngenxa yalento le ngenxa yale mali ebifakela uTamara ebengingazazi yabona kunezinsizwa mina zako Limpopo ezingilandelayo engiqala ukubona ukuthi ngilandelwa ngisho ko Limpopo ngenxa yale fundraising kaTamara yabona so mfethu lento kaTamara mfethu ibingenile nje eSouth Africa yonke ko Cape Town ko Limpopo kumanje ubufakazi balokho kumanje emavideo nami lawa recently engicina ukwenza akhuluma ave la ngivela khona njengomuntu osemelene noTamara kunabantu laphana abangewona amaZulu abakhomentayo laphana njengabantu abadidekile ekudinga ukuthi ngibachazele ukuthi awuMax thina sangena kuTamara ngoba sibona insizwe njengani bafowethu manje kwenze njani sicela ama explanation lezo baningi ama comment anjalo abawona amaZulu labo bantu amaXhosa amapedi akhona lapha ku comment section yami kulama video nje ami a recent so wena kuwo konke unako ukuyisola kancane ngokuba ingcenye yalomkhankaso kaTamara noma ikhona into ethi umnikazi ukuphathe ngendlela obungayilindela kuthini wena mawusummarize yonke lento okay ulombuzo lo ubuza mfethu ucomplex ngifuna ukuphendula kanje before mina ngisupport icontent kaTamara before nje ngisupport yonke lento kaTamara ngiqale nje ngamcheka yena uTamara kuqala ukuthi uwumuntu kanjani mina ukuthi uTamara uphila impiloni in private ngayazi ingakaveli lento yale account yakhe endala uyabona because mina ngangifuna ukwazi ukuthi yini le engizobe ngiyisupport ubani lo engizobe ngimsupport so ngam investigate mina uTamara ngabona ukuthi hayi le intombazane nje labantu ebagxekayo kahle kahle abanye babo bangcono kunaye uyabona uyixekela nje abantu mayekhuluma ngeyifebe naye uyisona mosisifebe mayikhuluma ngamadusha naye ulidusha futhi abanye bangcono kunaye yonke lonto bese ngiyazi already before ngimlandele uyabona so uma nje ngiqala ukumlandela uTamara mina ngithi ngiyamsupport bengingasupport yena as a person because bese ngimazi ukuthi vele uyiqola nje liphila ngemali yamadola bengisupporta mina lento ayeyisho yabona bengisupporta mina icontent yakhe eyifana necontent kaMamthembu necontent ebengibona ukuthi mina ingase siding lami and then ekutheni ke nginako yini ukuyisola njengamanje cha anginakho ukuyisola ngoba leyanto engangiyisupporta ayijikile emqondweni wami namanje ngisayisupporta leyanto engangiyisupporta kodwa ngiyababaza sengibabaza ke lo muntu obekhuluma leyanto mina ebengiyisupporta sengiyababaza ke ngoba ikhathi sengibona ke iconfirmation yalezinto engathi mangimi-investigator ngayithola now sengithola ke iconfirmation yazo ukuthi hawu kanti ngangiqinisile mangibona ukuthi le ngane nje this is just a confirmation
So anginakho ukuyisola kodwa nje ngiyababaza ukuthi hayibo nanga umuntu efeza into ebengivele ngiyazi ngaye. So kuko konke lokhu wena Max, ngoba ngiyacabanga ukuthi nawe uke walibona izwe lake lahlukana phakathi ngale content yale ngane. Ungathini wena ebantwini emva kwazo zonke igameko njengoba sezenzekile, umbono kaMax nokuya phambili kwabantu njengoba kwake kwaba nokuhlukana ngaphakathi kuthini kuwena? What is your take moving forward from everything? Kuze kube namhlanje kumelene mina nensizwa ezosukuma igxeke ezinye insizwa in the name of protecting abesifazane, acting like lezi insizwa ezigxekayo yona ingcono kunazo, futhi zona lezi insizwa azinayo i-protecting element towards abantu besifazane. Ngimelene nje mina nomfana ozovela sukuma ngene ku TikTok agxeka insizwa ezifu yena uhlukile kuzo. Okokuqala lokho ladies house kuba bonke abantu besifazane. Ngiyazi mina ukuthi ake ngenze nje isibonelo njenge ladies house. Ngiyazi mina ukuthi i ladies house abantu besifazane akukho la benza khona ama meetings ukuthi asihlukumeze noma sixhaphaza amadoda. Wonke umfazi oxhaphaza amadoda ugxekwa amadoda kanye nabafazi abazele nabangazele, abama-virgin nabangewona ama-virgin. So amanga lawa ukuthi i ladies house yonke nje umuntu oyilunga le ladies house umelene namadoda, ngoba sikhuluma ngabanye abantu lapha abashadile abanezingane abashadile nje kodwa bayi part of ladies house, uyabona. So eyintweni ezimbi ezenziwa abanye abafazi nabo bayazigxeka bazibabaza, ezinhle bayazincoma bayiphakamisa, uyabona. So kukho konke lokhu ngithi mina wonke umuntu uzoqhubeka ajeziswe ngenxa yezenzo zakhe ezimbi. Ayikho indaba yokuthi ladies house i-right ngoba naku imela abantu, cha i-ladies house ayimela abantu besifazane, ukuthi khona la ibasiza khona laba banama traumas asothandweni, kuphinde futhi laba ababhedayo part of ladies house iyabagxeka, uyabona. So mina ke ngisayida nale part ye ladies house emelene namanyala ethanda iqiniso. Okay. Mfama Khanya, mangiza nenkulumo yakho la ngizwa kuphinde kuba khona i-contradiction mangabe uthi wena ekuqaleni kwenkulumo yakho uthe ngezinto wazenza nokudefenda wakho you were expecting something. Wazi mangabe inkulumo yakho isiphinde ihamba wasuthi you were not expecting anything ngalento le. So ngisacela kahle wena mawuqala udefenda lento kaThamara wawul expectile in vele intshontsho kahle. Okay, ake ngiqale ngikucorrect before ngikuphendule. If i-statement kukhona la ungazizwanga khona kahle, uyaye uthi ngicela ungiphindele lapho, ungasijaji uthi siyi-contradiction kanti wena ongazizwanga kahle i-statement, ngoba mawuthi siyi-contradiction uchaze ukuthi iphutha lingakumina, kanti mengabe uthi awuzwanga kahle ucela ngikuphindele, that is a fair statement. So ake ngikuphenduleke mfowethu, ngithe mina ekuqaleni ngithe mina beyingekho imali especific njengoba kukhulunywa ngo-2000 nje, beyingekho imali especific mina ebengikuyidili yayo ukuthi ngiyazi ukuthi ngayo yonke lento ngizothola imali engaka, kodwa benginalo ithemba lokuthi ngizophuziswa udrink njengomuntu obeyi part and parcel from the beginning of everything.
benginethemba ke lokuthi ngenxa yokuba ingxenye yokuqala lento nokuyiqhuba ngizoyiphuza idrink kodwa ukuthi bekuzoba idrink yamalini cha belingekho ithemba lokuthi kuzoba imalini ngize ngenza mina isibonelo ngathi ikhona enye iVN mhlawumbe usazoyiveza mhlawumbe uzogcina engayivezanga la khona ngenza khona isibonelo sokuthi angeke ume ngo-2000 out of 50k bese kuthi umuntu oyisebenzele lonto uthi umanele u-2000 mnike wena ingxenye abone yena ukuthi uhlukanisela bani malini ngoba asazi ukuthi imalini mhlawumbe umuntu azogcina eyitholile as i-appreciation yomsebenzi wakhe. Okay Max ukugcina nje ivideo yakho yenzile lapha omelana noThamara bosuyenzisa i-frustration from you getting nothing out of ihope yakho yokuthi uzoba ingxenye yomuntu azomkhumbula ebhakedeni noma it was you moving away from everything and pushing the new content kuyo yonke into bekuyini inhloso yaleya video noma bekuyisiphi isithombe bofuna ukuziveza? Ya isithombe bengifuna ukuziveza nje bese ngifuna kahle lama video lawa awu2 recently engiwenzile la ngivela khona ngimelana noThamara noma kube ngathi ngiyamgxeka ama preparation videos lawana angikaqali lutho laphana mfowethu lama preparation videos ila khona manje ngicacisela abantu ukuthi angiseyona ingxenye yento ephathelene noThamara into nje ekuthiwa iTeam Thamara ngizama ukuveza leso sithombe ukuthi angisekho kulo shit loyo yeah ngene i-frustration kahle kuba ngozuka la kahle mangiyithola le ndaba kuba ngozuka kube bekuthola imali ngoba ukhathi ubutholile ngabe usasehleli mfowethu angikuthathe njengombuzo lokho bese ngikuphendula kanje yeah sengakhuluma ya sesiyivalile mic ibinomsindo. Okay angikuthathe njengombuzo lokho bese ngikuphendula kanje ngizophinda futhi ngithi mina bengingasupporta uThamara bengisupporta i-content kaThamara so mangithi content ngisho lezi zinto ezukusimela thina singamadoda angikiyekile lokho into engiyekile ukuvela ngikhuluma ngegama elithi Thamara ngilisupporta lelo gama elithi Thamara ilonto esengiphumile kuyo ukuthi angiseyona i-fucking Team Thamara sengu Max Makhanya ezuzwa yeah kodwa yengoba udrinka utholanga mnewethu losi sizathu ilokho sikuconfirma ukuthi imali ngitholile ngabe uhoxile Max ngoba namanje ngabe usamkhotha phansi njengoshukela impela ukube uyikhiphile lokho drink mhlambe ka 7000 ngenza i-example ngenhlanhla ke mfokamvelase i-tangible evidence ikhona lapha emavidweni nami ingakavalwa yonke le fundraising la khona ngangiphendula khona enye comment ngicacisa khona ukuthi la asilandeli uThamara kodwa silandela okushiwo uThamara ikhona leyo video leyo umuntu angahamba ayoyireviewer la khona ngicacisa nje kungakaveli yonke lento futhi ingakavalwa kusafundraise la ngithi khona kuyo yonke lento esiyenzayo sisupporta into eshiwoyo hayi umuntu oyishoyo lapho ngangidalapha i-ladies house Max ngiyakuzwa lokho Max yabona mina Max mina nawe sefa kancane isiqiniseko ya kancane ngifuna uMax angiphendule la kube wena manje u-cold drink utholile wena uyakonfirma ukuthi ngabe still uyahoxa ukuba uTeam Thamara into econfirmayo leyo
The only thing ebengeke ngize ngiyenze ukumtalapha, kodwa ukuthi ngibe yiteam Tamara, cha bengeke ngibe yiteam Tamara mfowethu. Ukhumbule phela ukuthi mawukhuluma ngeteam mawukhuluma ngoTamara usukhuluma ngenye ibrand, kanti kwayimina ngiyibrand nami ngiyadinga ukuthi eyami ibrand iqhubeke ngendlela ebiqhubeka ngayo. So angikwazi ukuhlale ngiyiteam Tamara nje. What about my own brand? What about my content? Uyabona? So bevele ngeke ngiqhubeke. No. Bafo. Okay. Ngiyaphinda futhi ngithi mina angikaze ngithi mina ngizoba yiteam Tamara kuze kube phakade. Lento yeteam Tamara ibelonga under i-duration. Lento yeteam Tamara ibelonga under i-duration ye-support le ehlanganisa ne-fundraising. Ibelonga under that duration of time. I-support ehlangana ne-fundraising. I get that. Content yakhe aseqhubeka naye eceleni. Max nabo sisila nobhuti bacela ukuthi ufake uCapitec wakho mfowethu ungakhohlwa ukhathi wami. Bacela ukudedela uCapitec. Okay, qhubeka phendula uMaster K mfowethu, mphendula uMaster K. Wethu ukubuzile uMaster K wathi ukube wena Max wawuthola ukhathi wakho ngabe wena uyakwenza lokho osukwenza njengamanje. Umbuzo nje ubulapho umbuzo lapho, yes or no? Nguphendulile mfowethu lo mbuzo lowo. Ngithe mina the only thing ebengeke ngiyenze ukumtalapha. Ngiyawazi umbuzo oza nawo. I-reason yokumtalapha kwami ngishilo bafethu. I-reason yokumtalapha kwami njoba vele ngisazomtalapha nje. Angimtalaphiswa ukuthi angiyitholanga imali. Ngimtalaphiswa ukuthi into engathi uma ngabe ngiphenya ngaye ngayithola. Ngase ngihlala phezu kwayo ngangayiveza ngamsapota nayo iconfirmekile lapho waya lapho Max inkinga wena uthe wena ubungenandaba nezinto akazenzayo ngempilo yakhe, bunendaba nezinkulumo zakhe. Ubuzomtalapha usunendaba inempilo yakhe kanti nje ubuthi wena ubuzomtalapha kanti usunendaba inempilo yakhe. Ngicela ungiclarify umbuzo wakho mfowethu. Okay, umbuzo uthi Max. Umbuzo ngoba angithi wena bowulandela inkulumo hayi manje ngoba sowushintsha sowumtalapha sonenkinga nobuyena inkulumo awusena nkinga nazo. Inkulumo angisena nkinga nazo. Njalo uthi imchazele kanjani Max? No Max lalela manje Max ngimchazele mina uMax. Ngithi mina Max uthi wena abafu uqala inkulumo yakhe iqaleni ithini? Ongenandaba wathola iqiniso ngaye kodwa uthi akunandaba nalelo qiniso lelo ngoba wena uthanda izinkulumo zakhe. Kodwa manje vele ukuthi lento wayithola iyiqiniso ngempela. Usunendaba yinimpilo yakhe manje ngoba wena eqala uthi awunandaba nempilo yakhe, unendaba nezinkulumo zakhe. Umbuzo usunendaba yini nempilo yakhe manje ukuthi usuzomtalapha nje. Yabona kwangisiza ukuthi before ngibe yi-security ngaqale ngafunda ngagogoda ngaya koma university kwase kuba nje ibhadi lempilo elangifaka ebu-security. Njengamanje kwenziwa lento ebizwa ngokuthi ngesilungu i-tautology noma i-redundance noma i-repetition. Ngishilo mina ukuthi uze kube namhlanje going forward inkulumo ikaTamara ngisayisupporta futhi ngizoqhubeka ngiyisupporte ngoba akushintshi ukuthi ziqiniso. Into mina engingakaze ngiyenze nengeke futhi ngiqale ukuyenza manje. Ngize ngathi i-reference yalokho ikhona ivideo. Ngithi mina asilandeli uTamara.
kodwa silandela izinkulumo zakhe. Okay, umntalabhelani ke pho manje emakhanya uThamara. Ngimntalabhela ukwenza kabi kwakhe on top of izinkulumo zakhe. Into ayenza manje ingcolisa lento mina engiyithandayo kwibrand yakhe okuzinkulumo zakhe. So ngisusa lo thuvi manje abnyela phezulu kwale nkulumo engiyithandayo. Okay, Max, ngiyakuthanda mawusho njalo. Umbuzo omunye, lo mbuzo Max awukawuphenduli. So wena ngabe uThamara akunama voice note, ngabe uThamara wayikhipha i-cold drink, uThamara ngaba kadalajwa personally? Ukube wayikhipha i-cold drink? Ngithi kube akudedelwanga ama voice note ngendlela wena observe ngayo, futhi ukube uThamara yaphuma noma wabenza iqiniso noma ubuntu as it was expected from you nayinoma beningakhulumanga, lokho ingabe uThamara akadala bheki namhlanje? Ukuphendula lo mbuzo mfethu in specific ngizophinda futhi ngithi njengamanje uThamara utalajwa ngoba izenzo zakhe kimi njengoMax Makhanya zivela njengomuntu ongcolisa into engiyithandayo. So ngitalapha izenzo zakhe. Uma uThamara ubengikhokhelile mina i-drink and then wayesenza izenzo ezimbi engikhokhelile mina i-drink, kodwa wenza izenzo ezimbi komunye umuntu engimaziyo, ngaba ne-evidence ukuthi ngempela uzenzile lezo zinto, bengizomtalabhela lezo zinto ezimbi enginikile i-cold drink, ngoba into engiyitalabhayo mina izenzo ezimbi azenza after sengiyithandile into enhle ayisho. Angimtalabheli ukuthi akanginikanga i-cold drink, ngimtalabhela izenzo ezimbi ezihlanganisa ne-dishonest. Kangaka abantu abakwazi njengomuntu omubi ngenxa yokuthi abazwanga elakho isayidi, kodwa-ke ungabachazeli lutho, abakholwe lokho abafuna ukukholwa yikho. Akucabanga nje ukuthi bangaka abantu abakwazi njengomuntu omubi ngenxa yokuthi abazwanga elakho isayidi. Mina mfowethu ngumuntu omubi iSouth Africa yonke, kodwa mase sihlangana ngumuntu omuhle kabi. Mina Max mfowethu, mina Max bhuti wami, mina into engayisho mfowethu angeke ngize ngithi khona wrong phakathi kwenu, kahle kahle and right nonke yabo. Ngicabanga ukuthi vele ngoba nama expectations athize kahle kahle beniphusha, ngicabanga ukuthi kuyona yonke lento yena uThamara mhlambe bekufanele ukuthi anizwele nganganizwela ngakho noma nibone nganganibona ngakho ku right, kodwa nje isidingo salento esiyenzeka manje yonke lento senayatalabhana sekwenzeka ini, ngibona ngathi mina nama voice note ngibona ngathi isidingo sayo yonke lento asikho. Uyabona nje kodwa-ke angeke ngisho ukuthi ngithini ibhuti wami, kodwa mina ngibona ngazi ukuthi isidingo asikho uma ngiyibhekisisa kahle lento, ngoba mhlambe uThamara mhlambe uvele nje wanibonga ngegama lenkosi wathi uNkulunkulu anibusise, yabo into efana le. Uyabona nje kusasezinye zeindlela zokubongwa lezo, yabona ezinye zezinto lezo indlela yokubongeka mawusuka wenze kahle. Angisibona isidingo sokunizeni bange kangaka, ngisiboni ngempela. Uyabona nje isiqiniseko, ngikuphendule nje kulokho mfowethu. Kuyisicefe kabi ukuthi unga-support umuntu maqede yena angakukhombisi uku-appreciate ukumsupporta kwakho. Okokuqala nje lokho bese ngiza la ekutheni yonke lento yenzakalelani. Into yokuqala nje mina angeke ngikwazi ukuhambe ngizondelwa omunye umuntu, ungcono mangizondelwa
ezami inkulumo ezami izenzo. Uyabona ukuzondwa eSouth Africa yonke ngizondelwe uTamara ebe ingekho into ake ayiveza ebantwini yokuthi uyak-appreciate ukuthi ngizondelwa yena. Lonto isidina kabi ingakho mina ngithe mina i-ladies house phezulu nge-ladies house ngase ngithi ukumshaya ukuze ngiveze ebantwini ukuthi angiseyona lento ebisupporta lo muntu ngoba ayikho i-appreciation ayiveze ebantwini ukuthi ngempela usesayidini lami. Okusho ukuthi la senzani ilimi mina ngisesayidini lakhe yena akekho esayidini lami. So angivezela abantu abasesayidini lami ukuthi lo muntu njengoba ningamboni nje engaveli esesayidini lami nami ke sengigive uphile ekubeni sesayidini lakhe. Okay. Manje kancane Master K ngicela ukumbuza la mase ngiyadedela nkambe yami ngiyaxolisa. Manje bhuti uMax ushola ukuthi wena i-content yakhe yonke uconfirm ukuthi into wena osuke ikhuluma noma kubantu osuke ukhombisa ukuthi usesayidini labo ufisa ukuthi nabo bekuveze ukuthi baya appreciate nje ubusesayidini labo bonke osamelele nabo noma nisaphathene kahle njengamanje so far bayakwazi ukuthi bek-appreciate ngasese la thina singasaboni khona yingakho usaqhubeka kahle usaba-defender labo ba-defender khona noma yabo yonke nje lonto leyo. Yes, bangengekuveze wesiqiniseko ngesikhathi mina engithanda ngaso kodwa uma ngabe livele ithuba lokuthi bangangibonisa ukuthi bayangirecognize ekubasupporteni kwami ngi-expectile lokuthi lelo thuba balisebenzise. Ake ngikwenzele isibonelo nje mfowethu. Uyabona mina i-content yami nje la ku TikTok iyaziwa kakhulu njengomlandeli kaKhuzani. Uyabona uKhuzani walithola ithuba lokuthi walithola uKhuzani ithuba ngesikhathi sakhe walithola ithuba lokuthi angikhombise ukuthi uyangibona futhi njengoba ngimsupporta nje uya appreciate wangikhombisa lokho. Ake ngenze isibonelo sesibili futhi uyabona eNdlunkulu mina kuyazi ukuthi kuyaziwa nje mina eNdlunkulu ukuthi ngisesayidini likaZonda Magwala. iNdlunkulu kuhambe kwahamba kwafika la iNdlunkulu ingikhombisa khona ukuthi hayibo siyakubona njalo makhaya nathi sisesayidini lakho iyalisebenzisa lolo thuba iNdlunkulu uyabona. So umntwana besisincane kakhulu isikhathi abenaso ukuthi lokho bengakwenza le time frame nje yokufundraise ubengakwazi ukwenza live abonge bonke abantu nelami igama lingene lapho njengomuntu ozondelwa yena kodwa lelo thuba kalisebenzisanga okuyinto ke yangingangisa kakhulu mina leyo. Manje bhuti uMakhanya Makhathini before uqhubeke siqiniseka ake ngicacisele lapha kuma comment khona uthi kwaputshuka ngazini eputshuka mina yami impilo ayiyona imfihlo mina kuyaziwa nje ukuthi ngisesayidini likaZonda Magwala kuyaziwa ukuthi ngumlandeli kaKhuzani futhi ukuba sesayidini likaZonda Magwala iNdlunkulu ine-page la ku TikTok abantu babe wabona ama-video ami epagini laseNdlunkulu elibizwa ngePrince Mokomo babe wabona ama-video ami okukhombisa ukuthi iyangikhombisa iNdlunkulu ukuthi iyangibona. That is an appreciation enough. So Max wena uthini kumuntu okhona la ku TikTok othola ukuthi mhlawumbe uyazama ukuyiveza ukuthi hayi nami ngimela usibanibani kodwa manje lowo muntu mhlawumbe angalisebenzisa ithuba njengoba usola usisi uTamara ukuthi akalisebenzisanga ithuba ngalendlela obulindele ngakhona usholo ukuthi aka give up mawukuthi lowo muntu loyo mhlawumbe uKhuzana akakwazi ukumrecognize noma appreciate usholo ukuthi akavele nje ajike athuka uKhuzana ngenxa ukuthi akama appreciate njengoMax ilokho okuqhuquzelayo. No ngithi mina ekusupporteni noma ekulandeni umuntu kunezigaba igaba ziyahlukana awukwazi ukuthi ngoba naku umlandeli kaKhuzani ebese uexpect ukuthi uKhuzani uphoqelekile ukuthi akurecognize njoba ngisho nje kunezigaba ekulandeleni umuntu uKhuzani mawumlandela uKhuzani uhlakaniphile ngenza isibonelo njalo ngoKhuzani bakwethu asikhulumi ngoKhuzani la uKhuzani uhlakaniphile uKhuzani ula
uTikTok, uku-Facebook, uku-social media, ayikho into uKhuzani emeqayo uma ngabe efisa ukuyazi. Uma ngabe umlandela uKhuzani kuze kufinyelele kwi-level yokuthi sekufanele ngabe uyakubona, kodwa uthola ukuthi akakuboni, angeke aze aku-appreciate. Kodwa uma ngabe umlandela kwi-level yokuthi njengamanje sekumele akubone uKhuzani, uzokubona futhi bese yaku-appreciate. Njengoba ngishilo, lento yokulandela inama-levels, angeke kurecognize wonke umuntu ngoba kudepend ilevel wena olandela kuyo. Kunabantu la abazondwa ngempela serious, kunabantu abaluza impilo zabo anda ukulandela nje kukodwa, uyabona. So uma ngabe lo muntu olandelwayo elithola ithuba lokuthi hayibo phela lo muntu ngilandele ezingeni elikhulu, lo muntu ngilandele ezingeni eliphezulu, lo muntu uyathukwa ngenxa yami, lo muntu uyazondwa ngenxa yami, lo muntu uspenda imali, uspenda idatha ngenxa yami. So lo muntu lo sekumele ngimrecognize, ngenze nje isibonelo. uKhuzani wakwathatha ivideo engangiyenzile la ku-TikTok wayoyifaka epagini lakhe ku-Facebook. That was an enough appreciation. That was an enough button ngesilungu, ukurecognize okwanele lokho. Ungaze expect ukuthi uzosupporta financial, uyabona. So izinto ezinjalo ukuthi ilevel yokulandela kwakho iyona ekusondeza eduze komuntu omlandelayo. Manje what if Mr Makhanya, what if uvele wamnikeza isikhathi esincane untombazane kade mhlambe besazoku-appreciate, awuyazi uyicabanga ngaleyo ndlela ukuthi mhlambe ubesazokwazi ukuthi aku-appreciate nje mayithola kahle isikhathi, mhlambe naye usadidekile, mhlambe imali ayitholile akazi wayithola empilweni yakhe, ubungazi ukucabanga lokho bhuti wami. Ngayibuzela nje bhuti wami. No wesiqiniseko mfowethu, ngiyayithanda imibuzo yakho. Indaba yeah but yeah indaba kaTamara mfowethu anivelanga nje kwathi bam, njengoba umbona nje eletha ama VN, ikhombisa ukuthi lento iqale ingxoxweni, iqale yaxoxwa, yabona. Kuvelanga nje kwathi bhamu la ku TikTok, iqale yaxoxwa lento, umuntu wabonakala, waconfirmeka ukuthi lo muntu nazi inhloso zakhe, lo muntu ngeke akwenze lokhu, uzokwenza lokhu. Before mina ngingene ku TikTok ngiqale ngaconfirma wonke ama-angles ukuthi kukhona yini ekusamele ngikulindele, uma ngabe bekumele ngikulindele noma kukho, ngaconfirm ukuthi hayi akukho lutho la, uyabona. So iqediwe nje, ube nesikhathi esanele mfowethu. So okusho ukuthi kancane bhuti Mr K, ngiyaxolisa mfowethu, ngiyaxolisa, ngifuna ukuthi ngibathi le nkulumo yethu kuphela sinoMax. Manje bhuti wami kube nje ukube mhlambe ke lo munye omlandelayo noma indlunkulu noma mhlambe lo mculo lo ukuba akaze kurecognize namanje, ngabe wena usumjikela usuyamthuka manje, ukube nje ingakho nje mfowethu ukuthi akurecognize. Ingakho nje mfowethu ngithe mina ungangirecognize ngesikhathi sami esithandwa yimi. Okwami angilindele, okwami ukuthi ngikulandele, ngikhuphule izinga lokukulandela kwami. Lo mbuzo ngiwuphendule lapha la ngikhulume khona ngezinga lokulandela, ukuthi izinga lokulandela kwami uma lingekho ekutheni sengingarecognizewa, vele ngizorecognizewa kanjani ngoba vele izinga lami lokulandela alikho lapho, ngi-unrecognizable, uyabona. So izinga olandela ngalo ilona elikubeka emehlweni alo muntu omlandelayo. No, ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga. Mina umshengezekile lapha phezulu bafowethu. Miyeza kwafethu kwenze njani, kwachazwa kangaka? Yazi ukuthi ngikhululeke esinqeni mina, khonto engisafuna yenzakala, ngifuna aqale kuphumela ama voice note lawa esasiwakhuluma nengane. Mina nje anginankinga, ngikhululeke esinqeni njengetsheketshe. Max nachaza kangaka bafethu, kwenze njani? Ikhona yini imali mhlambe esiyaphuma ngoba mhlambe ngabe kunenkinga? Angithi le nto yayenziwa ibandla. So kulungileke omiyeza bademand imali noma uMax bademand imali, ingane simple ayibeke ukuthi nansi ke imali yebandla lithi ngihlanganisela khona nawu ke mhlawumbe u70 something thousand or 80 something thousand.
So simple as that ibanda selingangidecide la ke lona why seqhamuka sekukubi singazi sizokuthiwa kuyabongwa noma kwenziweni what like why ukuchazwa mina ngifuna le ukuchaza ukuthi kwenzakalani kanjani Max lezi zinto lezi ingane ayidedele nje konke kukhuleka kahle esifubeni sizophendula ngendlela eright mina ngizobe ngiqala uku-entertainer into yakwa social media but there is no need ngikhululekile nje ingane ufuna iqala ikuveza ukuthi umyeza wathini kanjani njanyana yonke lento ngoba ibithi iphexile lentozana iphethe lento le igaxa after lapho social media lona siyazi as long as kungekho umyeza lapha enqunu khona noma ethi ena woza sisolala ngoba sengikwakhela imali engaka no wake wathi uKhuzani wemeza kwezinye zezinkulumo zakhe engithandayo wake wathi uyabona amanga uma ngabe engaqondiswa agcina eyiqiniso bese kuthi iqiniso bese liphenduka liba amanga uyabona nje iVN ephumile uma ngabe abantu ukhumbula ukuthi this is a public umuntu nomuntu unombono wakhe awufaka kulento esuka iphambi kwakhe ngaleso sikhathi so inhloso vele yomuntu odedele ama-VN lawa uTamara lo inhloso yakhe ukuthi ipublic ayibiqala ibizicreatela yona iziconclude iqiniso yalo elithandayo so uthi sithi istatement saKhuzani lesengisikhotayo amanga angaphikiswa agcine iqiniso yabona njengoba ipublic already iqalile nje ithi sake sasho ukuthi ibhakede kamyeza le sizoqondisa leyo nto ukuthi okay public njengoba nina ngizitshela lokho kahle udaba lisuka la luhamba la njengoba selula no Max asenze kanje afuna angicorrect la noma ngathiwa kunjalo ubuyukhumbula ukuthi ipublic ayikho happy ngokuthi kunemali eyaza kuTamara but ihappy ngokuthi iending it seems to be black kahle ayicacile ending ukuthi nani so hayi ngoba mhlawumbe kukhona ukuthi khona lapha abantu abahappy khona ba happy nje ngeending nani ngoba akubanga kuhle ukuthi kube nemali engaka yanani mhlawumbe kwenzakala so but asikho isidingo sokuthi lokhu kuchaza let it be so ingane mangabe ihlala ihost live ayikwazi ukuthi washare wonke ama voice note ebakhona noma kodwa umyeza kahlanye wayengeka amana asuke nje kunamale lentozana kunama voice note before kube khona ezinye zezinkulumo yonke leyo nto leyo simple as that manje leyo uchaza nani lana lentozaneni mina nje angirespondi ukuthi ngaze kuthiwa ngiyopost ivideo ngize ngibe even ngisho meeting ngibuza bengithi hayi ingane isabhizi ukuthi isaskasi ngoba kwakumele ukuthi ngokomkhankaso nonto engangishilo ukuqala lento le kwakumele ukuthi bese sibuye emphakathi na into esihlanganisile mhlawumbe senze into kangaka kuphela nani kuphelile ayikho lentozana even le ka 2000 rand into engayisho ku live ababekhona ngomhla ka 3 ngivala live I declared everything ukuthi kwenzakalani futhi angudimandanga sakukhuluma nje nomntwana safonelana naye ngane kuphela kwadlula kanjalo nothing else than that and akukho kwakungadisclosewanga noma kunjani manje nje okunye nokunye ngisho ngathiwa Max ngangazi ngangitheni kanjani njayana imedia le mina ngizophendula nje mangabe sekuyisikhathi esiright kuphela not ukuthi ngilokuthiwa ungazi uchaza uhlala lo live mina nje bababhama Miyeza ngiyakuzwa ukuthi uthini bafu unfortunately by default izithole lento iba ne public interest ngithe ku live absolutely that's true yes mina my take or my trail of thought was to say why lento mina ngikubuza ku live wakho as iphume kanje the same people abeba driver noma beba ku driving seat why you guys you couldn't speak because kahle iba i-public interest nje ngoba bakhona abanye that they feel aggrieved ukuthi why uTamara ayithole ayibeneficiary why ningakwazanga ukuyikhuluma behind the scenes ezibenenza ezinye inkulumo benikwazi ukuyihlela ninodwa noma lento bese ireach i-ceiling yokuthi we can't speak anymore it's fine it's okay seyifike lapho leyo nto
ubani olwe nomunye ubani wakwamuzwa umyeza vele ukuthi cha angikuzwanga ulo ngikubuzisa ukuthi ibonakala ngathi kuma VN umyeza no Max they are being attacked by umuntu bebamlekelela so sengibuza mana wembafo enye into ebalekile awucheck ukuthi engathi nalama VN ufuna ithola idate ukuthi kwakuyona it was before icampaign iphele umhla ka3 kuMarch noma kwase ku after ngiyafisa ukuthi ngathi naleyo nto leyo ungakuyilentozane ukwazi ukuthi nilentozana neyifigure out ukuthi yanini date yakhona so ngiyayifisa leyo nto leyo ukuthi kwakukhulunywa kanjalo kwakunini kwakwenzakaleni kanjani and mind you nokulungile kulungile Master K kuyaceleka lapha nokunciphisa kancane isingisi lapha kuma comment bathi abasezwa kahle okay hayi miyeza ngiyakuzwa bafo ngiyafisa kodwa ukuthi lento beningayizama nina niyilungise leceleni ngoba ngendlela esephenduke iyona manje as much as wenzeni umyeza weMaster K wenzeni umyeza ngoba mina sharing my view mina honest truth Master K bengafuna ukuphendula ngalento la ku TikTok dalo ungibuza kuthiwa liphi ipholo kwenzakalani but into bengade ngisho noma engagcina ngiphendula abantu eceleni no ukuthi ulokhuzana umntwana laphana usabhizi so she's unreachable ocingweni yonke leyo nto le uskas futhi nothi kumina kuphela so that was my always response nje kuphela ukuthi hayi usabhizi lokhu sagcinana ngalesikhathi lesi bayakhumbula abanye even naku live noma siku live wayelandwa ngale futhi yaphinde futhi abe ku pose live what so like akazi kwakuyinto kanjalo manje that was my response nje kuphela kubhekana ne social media kodwa okunye nokunye ngiyakubona kuphela sinakho ukutheni hey into niyayishisa ivelishisa mini manje wemiyeza but ngiyacela nje ukubuza mfethu ngiyazi lento awuthanda ukukhuluma ngayo la ku social media uzophetha buza mtshali ngicela ukubuza ukuthi njengoba kwakudonate wawu expectile yini ukhathi kulento nje wena ngibuziswa ukuthi nganginawe mangabe sivula ulive wendishi sivotela umthandeni awukaze wakhuluma lutho ngokhathi kulento kaThamara ubu expectile yini ukhathi after umfutho owufakile kulento yonke nje i-commitment yakho oyenzile bewu expectile yini ukhathi who was the initiator of this campaign Mtshali? It's you. Bekuwena. All right. This thing came as an idea. Ukuthi ngabona ingane ngathi sasupportekile kodwa ngase ngudeclare ukuthi akusizona zonke inkulumo zazo ezimena noma empini zayo umntwana alentozana asingeni leyo nto leyo. So wawungekho ukhathi ukuthi kwangathiwa ukhathi ngokuthini but into mangabe kuphushwa even nane media nani yonke leyo nto leyo obvious njengokuthi nje konke engayisho le ka 2K kusuka eThekwini umuntu ebheka umkhuzi yobona nomunye umhlonishwa kuvala live ngathi mina my statement was clear ukuthi ngeke ngisebenzise imali ezingane zami kube kukhona imali okubhizwe ngayo noma into wenza ngoba yonke lento le yayisiza umuntu ebhekana naye seniyangiphendulisa njengamanje welokhuzana wemtshali senifuna ukuthi ningiphendule kanti mina no ngithi Womnyazi ngizacela mfowethu ukuphendulela la ngikumele mfowethu wanakho mhlambe yabo sichumanela noma kanjani yabo mhlambe kodwa ke bafowethu eqinisweni lilonke cha bafowethu umnikazi weidea kodwa ke kubalekile ukumbonga yebo ngisho kuthiwa kusenzakalanga kodwa bafowethu umuntu ongumnikazi weidea ongumgogodla ofike neqhinge lokuthi akwenzeke kanje akukhona lokho umnyeza ngeke sithi umnyeza useyiqola ngalokho
eqinisweni bafuthu vele kukhona okufanele abongele akufanele abongeke ngakho njengomuntu owumnikazi we-idea kodwa angisho ukuthi ngithini ngayivala la Yingakho nje isiqiniseko ngishilo mina ngoba ungathatha mina uyabuza into eyodwa ngishilo mina ukuthi i-expectation ye-appreciation beyikhona kodwa besingenayo ideal yokuthi malini leyo ngoba phela besebenza la sithukwa sizondwa kwenziwa yonke into uyabona ama-brand ethu abekwi-risk ngenxa yalento uyabona so beyingeke ingabukhona i-expectation umyeza umnikazi we-idea bengeke anga-expecti lutho kodwa ukuthi imalini leyo into engakanani yiloko-ke ebesingeke sikwazi Wamax body abantu iyadumaza lento ngoba abafowethu abaningi kunabantu abafisa uku-operate ama-business la ngelinye lamalanga abafisa ukuthi beboso ama-business bevula ama-business abo ephumelele ngendlela angaphumelela ngakhona kodwa bafowethu ushwela ukuthi usungaze uthola i-idea kumuntu ukuthi wenza imali leyo nto ngempela uyizama ikusebenzele emva kwalokho uvela uthule nje kanjalo ngiyacabanga ukuthi lapho kodwa somehow ikhona lento ngingabi yokuba unfair lapho nalapho yabona so yakhona bekufanele kube khona kodwa bafethu umnyeza bengakuthola njengomuntu obe ngumgogodla yalento ngiyabo abafethu manene ukuthi la i-dishonest nje kuphela manene ukuthi lento mngani zakwethu ngoba bafowethu mina hayi ukuthi ngisesayidini lenu kodwa ngokwephuzi enilibekayo cha yabona ephuzi eleleni noma epointini lalombuzo enobuzayo cha bafowethu khona vele kukhona okuncane bekufanele kuthola umnyeza noma kungasengakanani lokho nje okuncane bengakuthola njengomnikazi we-idea No wesiqiniseko ukuthi lento lena ikhuluma kabe ngoba ithinta into enemali it is very very sensitive yazi into engizoyisho enye being neutral nje ngayona yonke into ngoba kanje ukuthi bengisafuna kuqala ukuthi umntwana akwazi ukubhoboka sibe sizozwa on social media ukuthi kuthiweni then we will host ngeke singcolisa ama platform ukusuka kwayona yonke into initiatewa nokuthi uhlelo lakhona luthini mina anginankinga ke nokungcola kwegama nani yonke lonto lo into ebalekile akuthi noma kwenzakala mhlambe ko live later akufike ke bese kuthiwa ena umyezi ubefuna imali akangayithola imali kodwa ke nansi iproof nansi imali yagcina ihlangene it is 80 something thousand rand as per umyeza mhlambe wagcina imali sagcina ukukhuluma yayila ko 50 something ibheke ko 60 yabo so ibandla selinga decide ukuthi yini lengaka ababefuna ukuthi bayenzele ngoba into yayithi kahle kwakunento yayithi i-account noma ama-account akube khona ama-account ezokwazi ukuthi ibe nabantu ababili noma kuze mangabe sekuqediwe esikhwameni bese khanjiwa kuye garage noma mhlambe kwenza i-background check yonke leyo nto le into yayilapho nje kahle but ngesimo ke sezimo ezithila ngazi ukuthi kwabe sekwenzakalana sathi fine kulungile i-account le khona isebenze but bengahle uyivala uCapitec ngoba mawulokhu iba nenqwabe ama notifications nanemali bangayireporta mhlambe begcina ifreeziwe so omnyaza ongayichazi yonke lonto mfowethu ongayichazi yonke mfowethu lonto abantu lonto la abayidingi kodwa vele into engisho kunombuzo lapha kuma comments othi siqiniseke uMax yena wangamele nathola angisho njalo kodwa umnikazi we-idea kubalekile ukuthi kube khona azokuthola mnyeza ungayichazi kakhulu uzujule lonto leyo lendana ulive wengane nizokuthi ithini ingane senophendula kusoka lapho ukuthi imapha ama questions abantu abanibuza wona noma mhlawumbe izona ziphi izinto okufanele mhlawumbe nizicacise mhlawumbe azoyichaza ngokufavorisha elakhe iside so akanezele lapha empendulweni yakho wesiqiniseko awumancane myazi uMax umusa ayengaba nawo umusa owawuzoba ngaphansi kaMyezi ingakho ngithe before ingane